Magahatag hinbulig pinansyal ang Department of Social Welfare and Development DSWD-8 nga ng lokal nga gobyerno han Borongan para transport sector ha syudad kasunod han epektohan padayon nga krisis sa presyon petrolyo. Sumalakan Mayor Jose Ivan Dayan Agda matatagan hin 5,000 pesos nga cash fuel subsidy and 1,908 rehistrado nga tricycle drivers pinaagihan DSWD Field Office 8. Igin pahayag inihan alkalde hagin buhat nga press conference San Martes Marso 24 ha Mayor's Conference Room. Igin pasabot ni Mayor Agda nga personal hiya nga gintawagan ni DSWD-8 Regional Director Grace Subong para igsumat na nasabing ayuda nga ibabase ha listahan TLFRU han mga rehistrado nga driver. I received a call coming from Director Grace Subong of DSWD. So we are waiting until now pagkawasan guidelines yung naging attack 5,000 nga hatag itong DSWD nga tinatan mga tricycle drivers. Lugod, nangarohiyakan yesterday, kung pipera iton atin registered ng mga tricycle drivers itaten file no, atin data ni City TLFRU. And I replied to her that we have 1,908 tricycle drivers. So, ining ayuda, anak pakaintindi, is in a form of cash. Ginklaro liwat han alkalde nga dirihiya matambong ha distribusyon han ayuda, sugad pagsunod ha antay-epal nga direktiba, pero andaman City LGU pagbulig kung may kinahanglanon. Dugang pa maghatag liwat hin subsidiyan LGU Borongan, pinagin fuel coupons, agud masiguro nga magagamit ini ha pamamasada. Sumalakan Agda na abot na ha 110 pesos tubtob 120 pesos kada litro ang diesel, samtang sobra 100 pesos kada litro ang gasolina nga nagreresulta paghitaasan adlaw-adlaw nga gaston mga driver ngadto diri mamenos ha 300 pesos. Waray liwat fare increase nga igpapatuman sugad pagsunod ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Makikig negosasyon ang LGU ha kadam-an nga gasolinahan ha syudad base karawaton ang fuel coupons nga babaydan han city government. Magbubutang liwat hin mga personnel para masiguran safety measures sa implementasyon. Lakipan fuel subsidy and pump boat operators nga nabiyahe ngadto ha mga islahan Borongan. Kung umabot ha worst case scenario nga magkulang ang supply han petrolyo syudad, andaman LGU maghatag hin libre nga sakay, pinaagihan mga bus agudire maudong ang mobility han mga residente. Ipapatuman ini, pinaagihin point-to-point system nga may da online registration. Ini ang paunang mga pitad han LGU Borongan hapagbulig ha transport sector habot ngan krisis sa enerhiya tungod han padayon nga tensyon ha Middle East. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.